isekhasini likaJesu umkhululi wethu umsindisi wethu siyanqoba sinqobaka ikhona indawo lethu sonke isekhasini likaJesu umkhululi wethu umsindisi wethu So I also pick you up. Hallelujah. So mon apostolo amudimu que como pela le chapelle no bishop Maton avec la mobile. Amen. Because il a fait du tout. Autorisé à Mohalla Barudi. Ebe ati alumni eno 24 years. Ibi meloreta wa 24 million. Hallelujah. So, alumetele mako happy. Hallelujah.